Okay, me kun me tire Lucia G. Suro me kun na bale suin. Kunro ka mong chare kuching ma suin lutain ka GPS bo no GPS sura. Global positioning system lo khore da di US ma tong ra bo no. India ka ro tmyu tua ma tu cha bu sulura ka chunoro ka ne tware ching ma GPS tong cha re takhat le di lan ka di ka re ne re chem de suin tua ni re wa re awa suin tai me chem bu ni re suin te ke chem ne bi era re ka adhika a phin tro di focal center ka ne phan yu ra la blu phan yu ra la belu phai yu de le bo no ba chong le suin GPS ka di satellite ka ne direct di internet machine no ma tua GPS ka tong lo ya de eri GPS ka di lan chem de sra belu ti da le bo no di chenoro tong de mobile phone device ka ne tro phai yu ra la ma ho yi chenoro ka ya sin sa ta khu khu ka neyu ra la bo no sulura ka di car driver we ka mong sia re ka di police jo baro achong mcha be ne chenoro be tua ka ku pong piro jem ni ra ku tua belu satellite ka belu ti ra le google ka belu ti ra le bo no medan di suya re ka ayung khan pi ma sok ni ra la bo no era ti re lucia ji era me kun da chenoro tipu ka patmau sung GPS sura global positioning system lo khore US ma be techana ngang ka matucha bo khowa pongka eri GPS ka di satellite ka ne direct la re to ayin dong a si form ma GPS ka tai mtong bu ji tu ye device ne be tong la GPS sura internet ne ma sai ma bu da be me khu cha ro chenoro tong da ka form internet ka ne be tong le sulura ka GPS ka di satellite ka ne tua line tat Astro TV ro baro ka GPS line bo no internet ne ne koi lwe de bo sulura ka chunro ka re blue chain ne ching ma ba chong eri di GPS ka ti da le ara ko tachu ne ma ro di ho sa bo car we ba nya chem de accident phit de sui tachu lu re ka police kholu da ti de le police ka da pe me betu ma kho be ne lan we wa re ni re ara re belu le sura ti re lu tike sia chi be da be no di ni me khu ne twe